20 Minutes Setswana. Bied aan. Goeiedag, Aboetie. Sê hallo vir die kinders. Dumelang bana. Vandag gaan ons leer hoe om mense te groet in Sesotho. Is julle reg? Hier gaan ons. Dumela. Okay. Kyk daar, dis Ousie. Dumela, okay. Ketting. When okay. Okay, stop gou-gou. Kom ek verduidelik vinnig. Wanneer ons okay gebruik om mense te groet, beteken dit hoe gaan dit? En wanneer ons sê ketting, beteken dit gaan goed. Kom ons kyk nou hoe Aboetie en Ousie mense groet. Dumela. Okay. Ketting. Okay, katse. Oeps, daardie kat lyk nie baie gelukkig nie. Dumela. Okay. Ketting. En nou kan jy mense groet in Sesotho. Totsiens Aboetie, totsiens Ousie. Sien julle volgende keer. Bye.